Bayethe wena waphakathi Nkosi. Ngwenyama ngiphuma libito lami nginguma ke Simelane ulazwide Nomalungelo. Ngisuka endzaweni noma enkhundleni yasesiphofaneni. Kodwa ke ngiphuma ngaphasi kwemvane Nkosi Mshengo. Wena waphakathi ngicela ukudibongela nakuNkulunkulu nakuwe kuthola lithuba lekuthi nami ngisaphila njengeliswati ngithola lithuba lekudotsa lilanga. Akaze ngicabange ukuthi liyawuke lifike lithuba lelifana naleli. Ngiyadibongela kakhulu wena waphakathi. Ngiphinze ngibonge wena waphakathi ukuthi iNkosi isinike ingcinamba noma ngidawuthi iNkosi isinike insinza bejudge lethi indlala kulelive nekuhlupheka kulelive lethu sekusehlakalo. Yaphinze iNkosi yasipha yasinika ndvunankulu naye ndvunankulu yamthuma ukuthi ingcinamba lenkulu lekhona indlala seyisehlakalo. Ngidawuthi ngwenyama lokuphuma kimi njengalazwide wasesiphofaneni. Ngiyabonga ukuthi namhla bonke labo cwephesha bakho bahlede la embe kwakho laba labanemasu lamahle ekulungisa ingathi ekulwa nalesehlakalo lesikhona ekulwa nalokuthi emaswati angahlalisani kahle. Labo cwephesha namhla basembi kwakho kepha ngidawuthi wena waphakathi konke lokuhle labakuphethe nalokuhle lesikushoko embe kwakho namuhla lokungona kutawusenda kusasa sibebede lendlala. Konke lokho ngwenyama uma ngabe ngidawuthi uma ngabe laba bochwephesha bakho bangabuke indlela yokuthi lesive sonke lesibathumile kudala sihlalisene kanjani. Ngidawuthi ngwenyama bonke lobuhle lobukhona sidabuvuna sibuvunele ebasketini lelivotako. Sicelo sami lesikhulu sithi noma angaba mahle lamasu kwangathi singacela ingwenyameni sisive ukuthi sicale sivale letimbobo taleli basket kuze kuthi mase sivuna nawa emasu la endlini embe kwakho silosikhulu lavelako lamahle labanye baneminyaka leminingi basebentela lelive leMaswati. Kodwa uma ngabe konke lokhu kungekho kubambisana nenhlala kahle utawukhanza ukuthi siyavuna mara leli kodwa le basket lethu liyacitha akuhlali lamandi lawa lamnanzi laba waphethe labo cwephesha. Ngidawuthi ke silosikhulu kubekisa nekuthi uma ngabe noma ungaze ulandze badlali labakhulu abadumile ebholeni kodwa uma ngabe lo mdlali angakuthokodeli lokubala groundini noma coach wakhe angakamnaki kahle ngeke kube khona umphumela. Sicelo sami ngonyama sithi makukuhle kuwe ungaphinza uthole labanye bafati labataba nemoya waNkulunkulu nemadodza lataba nemoya waNkulunkulu kulekelela ekubukeni indlela lengcono yokuthi eMaswati apholisane emanceba ahlalisane kahle kube nekuthula kuze kuthi nakuyo ingwenyama yethu ilale kahle iphumule ngoba abantu bayo banakekelene. Bayethe wena waphakathi.